Rojbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Çarpel Medya Silav û Rês bêhêviya ku hûn rojekî xweş, bextewar û aram derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên hêja berî ku em dest bi mijara xwe bikin dixwazim agadariyekî bidim we. Platforma Zimanê Kurdî çend roj berê bangek ji bo dersên bijarte kir. Ji bo hemwelatiyên Kurdistanê daxwaz kir ku malbatên Kurda ji bo zarokên xwe dersên zimanê Kurdî hilbijêrin. Partiya Azadiya Kurdistanê piştgiriya vê bangê kir. Ziman stûna miletayê gelek hewildan heye, gelek bang hene. Divê Kurd divê xala girîng de yekîtiya xwe pêk bînin û vê daxwaziyê di yasayan de di qanûnan de mîsoger bikin. Ev erkekî neteweyî ye, erkekî niştimanî ye. Divê em hemû lê xwedî derkevin. Heta 22 vê mehê wext heye. Divê malbatên Kurda qeyda zarokê xwe çêkin. Temaşevanên hêja em niha derbasî mijara xwe dibin. Mijara me ya îro Kongra Pak Awropa û Perspektîfên Diasporayê ye. Meclîsa Pak Awropa piştî Kongra xwe ya duyebîn civîna xwe ya yekem pêk anî. Di civînê de Sewal Mert wek Seroka Pak Awropa hat hilbijartin. Îro em ê bi Seroka Pak Awropa rêveber û endamên meclîsê re sohbetek bikin. Nihazê biçim alî stûdyoyê û mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Ez ê ji rêzê dest pê bikim. Sewal Mert Sewal Mert Rêzar Sewal Mert Seroka Meclîsa Pak Awropayê û Endizyar e. Bi xêr hatî Sewal Xan. Navxêrê de roj baş, roj baş. Mîvana minî duyemîn Rêzdar hêja Selma Akar e. Selma Akar Seroka İKADê ye û endama Meclîsa Pakê ye. Tu jî bi xêr hatî Selma Xan. Gelek spas. Mîvanê minî çaremîn Rêzdar Alî Saltiq e. Rêzdar Alî Saltiq çêvirmend e û di enî wextê de endamê Meclîsa Pak Awropayê. Kek Alî tu jî bi xêr hatî. Spas, hûn jî bi xêr hatin. Mîvanê minî çaremîn Rêzdar Mümtaz Aydin e. Rêzdar Mümtaz Aydin rojnamevan e û endamê Meclîsa Pakê ye. Kek Mümtaz tu jî bi xêr hatî. Roja we bi xêr, bernameyeke berhemdar bi vê hêviyê silav li we. Beşdarên hêja wekî hûn zanin îro mijara me pak e. Pak ji roja ku hatî damezrandin hetanî anka 6 sal derbas bûye. Di nav 6 salan de Pakê di rojên ferehî û di rojên awarte de çi gotibe ev gotinên xwe di hemû qadan de di gotinên xwe yî di kolanan de gotinên xwe yî di konferansan de di propagandayê de çi gotibe ew gotinên xwe pêşberî dadgehê bi serok û rêveberê xwe jî wan gotina gotiye. Pak li Bakurê Kurdistanê hişmendeya siyasetê guherand. Rengek anî siyasetê. Siyasetê ji qalibên teng derxist û bi awayekî nûjen modern siyasetê domand. Niha we jî we kongra xwe çêkir. Ez ê pirsa xwe yekemîn ji Seroka nû û Rêzdara hêja Sewal Mertê bikim. Lêberî ku ez pirsa xwe ji Sewal Xanê bikim dixwazim bi çend gotina temaşevanên me Sewal Xanê nas bikin. Sewal Xan kî ye? Keçeka Kurd ji Kurdistanê ji sedema zulma
devleta Türkiye bavê wê hatî Avrupayê rêzdar Mehmet Mert bavê Seval Xanê ji zulma devletê wexta hat Avrupayê Seval Xan hîn zarok bû. Seval Xan hat Swêdê li gorî îdal û armanca xwe perwerdeyekî çêkir. Çû zanîngehê xelas kir. Di wê zanîngehê de beşa endizeyariyê xelas kir. Niha keçekekî serkeftî, keşkekî di karê xwe de jîr û jêhatî siyasetê hilbijart û pasî ku ez zanim siyasetê jî bi pakê hilbijartiye. Yani care yekemîn siyaseta aktif bi pakê dike. û 6 sala de keçekî wer serkeftî îro hat asta siyasetê hat asta serokatiya Pak Avrupayê. Seval Xan ez ê pirsa xwe yekser ji cenabê te bikim. Destpêkê de serokatiya we li ser xêrê be. Em we pîroz dikin. Seval Xan çima siyaset û çima pak? Cenabê te kane temaşevanên me agahdar bike di vî warî de. Gelek spas kek Siraj ji bo ev gotinên te xweş û delal te derheqa min de got. Weka ku te behs kir ez li Ewropa mezin bûme lê li sêregê çêbûme. 4 salî ez hatim Swêd. û weka ku her Kurdek zarokekî Kurd ez ê bi Kurdayatî mezin bûm lê ji siyasetê me zêde înteresa min tune bû. Ji ber ku yani siyaset gor yani her tim li malbatê de me bîstiye Kurd û siyaset lê me bi xwe dest bi faaliyetên kulturî me dest pê kir jiyana xwe em bêjin. Di Federasyonên Komela Swêd de me kar kir. Yektiya Ciwana Kurd de me kar kir. Lê ji siyasetê ez dûr bûm. Yek ku sebet bê ku ji siyasetê ez dûr bûm min tu rêxistinek ne ê Kurdî an ê Ewropî ger li gor dîtinê xwe min nedî. Pirê carî em bêjin rêxistin polîtîkakî dajon gor polîtika xwe her tim nameşin. Em bêjin baş ji kîjan alî tê se ew rêxistin di wî alî de diçe. An em bêjin rêxistin bi îdeolojikî girêdan em bêjin çep an rast. Lê ez bi xwe tiştên wisa ji min re girîng nedahatin. Ji ber wê zî ez neketim tu rêxistinekî. Neyê Swêdiya, neyê Kurda. Lê çi wext pak derketo lê balkêş ji min re hat. Mi destûra wî xwend, programê wî xwend. Çi wext me wîya xwend ji min re sê-çar tişt gelek girîng hatin û bala me kişan ku me xwe nav de hîs kir. Yek ji wan ew ku em bêjin ku bi zelalî dinivîsîne û dibê pak va 6 sala zî nîşan da ku rêxistinekî ku her Kurd dikare xwe tê de bibîne. Ne hewcî em bêjin te zengîn bî, feqîr bî, çep bî, rast bî. Yani a muhîm tu Kurdî û doza Kurdî û Kurdistanê diparêzî. Tê wî manayî ku her Kurd dikare xwe tê de bibîne. Ne hewcî îdeolojî. Kare bêje ew tespîta pakê kesên ku oldar, kesên liberal, kesên muhafazakar, kesên azadîxwaz hemû rengên civatê kare di pakê de cî ji bo te bû cazîba siyasetê û te biryara xwe. Yek jî faktor ew mirov kare bêje. Ew faktorê herî mezin bû ku yani me xwe nav pakê de dî. Lê yekî din ku ji bo min gelek girîng nav rêxistinekî de ew zî ku rêxistin dikare biryarên xwe, rêxistina xwe xeta xwiyê sor bi xwe ajenda xwe, rojeva xwe bi xwe tayin kin neger ki hinekê din
روجه تاین دکه شبو که ریخستین زیوسا بود دوی آبوری یعنی پاک دبیجه که ام ریخستنه کی که به آبوری آخو ام بخود بخواه فینانسه دکن دکه و جدره که او ناکه و جبو منزی جبو که از تک بکاربم ریخستنه که ایده کار بکم جبو من تشتکی گرینگه که تو نشخص آن تجیه کی زوری آن زخته ناد سیاست ریخستنه جبر که فینانسیا وانی آبوری تیده از تشتکی که گرینگ جبو من دناو ریخستنه ده و پاک بوی آوایی خباتا خود مشینه و از بوی تشتی بالا مکشند اوه آسیا که براستی نباشه سالا داد زی پاک نشان دای و چوقت پاک درکت اولیزی وساد دگوتن که پارتیه که دموکراتیکه که هر بریارتی استاندن ده هر کس دکار دیتن اینخو و باوری اینخو بیجن نگر که هم بیجن تمام ریخستنه که هی سروکه مجلس میاکه هی و هیراشی هی لید فعالیت ده پراکتیکه ده ریخستنه که هر کس دکار دیتن اینخو بیجن و او زی یعنی که چوه پاک آوا بود دبویا ویا هم بیجن رکلام خود بوی آوایی نشاندن و براستی زی او بالام جمرگ بالکش بو گرینگ بو هری داوی از دخوازم زیده کم که جبو من ریخستن چوقت ریخستن خود مشینه جبو من متودین که بکارتینه گرینگه ددنه هر ریخستن هنه که بابت متود بکارتینه جبو که فعالیت آخو ریخستن آخو سیاست آخو بمشینه سیاست آخو پاک جو پروگرام آخو ده بزلالی نفسینه ده بیجه که متود دموکراتیک به متود سویل کوراش بوی متودانا دخوازه سیاست آخو بمشینه و گور منزی یعنی گور ویدمه ام 2021 دنه دوی متودن دموکراتیک بیکارانین چک اون چتندن نه گور دمیه و بالکش بجبو من چو وقت در حق پاکی دا خواند و از کتم فعالیت سیاسی پاکی مروف کانه بیجه که جناب تا وقتا بریار خود دایه یک فاکتور هری گرینگ پاک به تو ایدولوژیه به تو اوه گریدایی دنه پارتیه که آزادی خوازه چپ اولدار همو کس کانه تیده جی بگره خالا دویم جا آلی آبوریه گریدایی تو دراننه خواه بخواه فینانسه دکه و گوریوی سیاست خود دمشین او جی دبه سده ماکو بریارین خواه آزاد بده او فاکتورانا جبویته یا گرینگ جی پارتیه کی سیویله پارتیه کی دموکراتیکه ترکیه بیاسایی هاتی دامزراندن یاسایی لگالیته یاسایا اوناک لی مشروعیت اساس دگره لگوری وی اوش بویته بو جاذبه و تو کت ناف سیاست اختیف و ناف 6 ساله ده پاکیا گریدای تو آلیاننه و گوری و تثبیت پاکی تو بو سروکا پاکی ام تپیروز دکن و کوشین آتا خبات آتا ده سرکفتنه دخوازیم از یه دیسا به جنا دست پی بکم جم پوزیتیف ayrımcılık از یه دیچه مالیه سلما خانه برا سلما خانجی دوی واری ده سلما خان ام جناب تناس کن تو به سالای دناو تکوشینا دوزا کردستان ده تو چی دیگره جناب وش بو چی سیاست و جبو چی اون کت ناوا پاکی هم بون انداما مجلس پاکی اون تکوشینا خواه دمشین هنه کی بحثا خواه بکنه کیف خوش بین بحثا برا تماشا هنکی و ناس بکن فرمو سلما خان
سپاس که اکسراج پیشی سپاسی خو جسرو که مسئول خاندکم براستی جی پر بزلالی پاکی هانی زمان چما پاک اجی یعنی این بوی رنگید فکرم لی از جی ترادیسیونا دنگی کاواتیم yani piştiği kava denge kava pişti elbet dema Ferit uzun hat kuştun piştiği dozde Eylül'e hatu pişti dozde Eylül'e denge kava veşya o piştiği elbet emne sekinin em vak grubeki ecam çun yani em melekulin kırka em diki jare xıstin edam dikarın kar bikin birizgar yeri demek ki yani vak em bejim program jimra هین راستر هین نتویتر هات ام دمکی بوان را اسخبتیم لی اوجی به آواکی یعنی ام بیجن کمان فلان بیوان چو دورا ده هبتا اوکی لی نوی چیه ده هپی دا دمکی از بوم اوکی چیه اندامی وکیلتی ام بیشن بشتوی من از انسیا اوکی وانده دیسپلینا وانده من چی کرد لی گوا کو هپ وشیا کدام هپ گلک کردن سر بخواه و وکری خستن نودا چی کرد میدمی گوا اوجی وشیا من خوشی کشان و دوراجی محق پاره دامزراند یعنی دامزراندنا حق پاره دا از همه دوراجی ام بیشن لی دوی نابینه دا تف کرد امکتن خباتا دا مزراندان تف کرده خباته که وسم مهمشان و داوی دا تف کرد هات دا مزراندن به تیوی همی ام بیشن ریخستنین کردستانی ناو دا و شخصین سربخوا ناو دا جی گردن کاری گلک هجابو و تو وقتی جی از سپاسداری که دوان انسان همه که ترک کرده دا گله کاری هجا کرن و تو وقتی جی از بی رخصنش بیر نکم و مخابن جبرهنک آلوزین شخصی تیک چو او جی لی حق پاره دا جی من خوکشاند دوام دست بترک کرده که جبر که حق پار من نکاری ام بهورا کار بکنم yani despeka da mezrandinawi به همه رنگ کردستانی و رخصتن کردستانی تداجی گرتن یعنی نه بس عالیه کی سیاسی بو یا جی رخصتن کی بو به همه رنگ کردستانی تداجی گرتبون لمخابن yani او ام بیجن گروپ چیتی و یا جی شخصیتن کو بس خود پاریزن جریه واندا her çıkaçu tek var çu, her çıkaçu tek var çu. O همه کسیم که ام بیجن دروای ام حقپاری یاجیج اوک ترانزیسیون پسکتی ایدن تف درکتن. Yani از ویجی وکری لور بیجم yani وان ری وکر که yani ام تف جی درکتن. Yani بوی آوایی o elbet وقتی که اساتمه دانماركا جي من دي انسياتيفا كرد دانمارك من جيجر دورا جي ام بيجن دا مزراندنا ام باكي دركت هولي او باك جبو من سلمان برسكي نها بيسكبري سوال خان هن خلا ريس كرغو اف تشتانا جمر بوقت جاذبه هات و برياري داز چه جناب وک شاند ناف پاکی چی پاکی جوار yani جالی اوی و گوا اسکانم دناو پارتیه ده سیاستی بکم چی بو سدم که کو پشت 12 Eylül yani rastlıcı tü parti embejun yaji yani embejun o de programu tüzükan da her tim mesela bak اوکی ام بیشن هنک فدراسیونت خواستن لی فدراسیونه کی چاوا یعنی لنگی لویل هوای بو نوای بوکو بالا بو جبر ویجی نها وقتی که
پاک دەستپێکە خەباتێکی دەستپێکردن دوێ خەباتێ دەمەدی کو ڕاستێژی هەموو کەسێن ji tradisyonên berê ku gelek cara di gelek ciya da cî girtine lê bi kêmasiyê wan û ewkê wan ji xwe re kirine mînak û hatine bi zelalî bi dilekî pak ka em çi dikarin bikin yanî wan kêmasiya ku em car din nekin em ji bo vê welatê rastî jî em çi dixwazin çima pak evê peyda bibe li ser vê em gelek nîqaşê me çêbû û rastî jî min dê ku yanî bernameyekî perfect derket ji kesên em bêjin dilsozê Kurdistanê tiştên gelek hêja derket û ê girîng ji bo min ku pak statûya Kurdistanê statûyekî ji bo Kurdistanê xwest û nava vî statûyê tijî kir û xenî wî jî em bêjin li nirxên Kurdistanê xwedî derket wek al ziman û em bêjin her tiştên netewî li ba wî jî yanî gelek tiş ez dikarim rêz bikim mesela pak li dû di sid salê doza Kurdistanê xwedî derkeve bi kêmasî û zêdeyiyê wî zanî û li ba wî jî ew niha em mesela em bêjin di heqê jina da gelek tişta em medî ku nava hevalê me gelek destpêkê de jinê Kurd gelek cî girtin û divê dûr da jî pêşiya jina vekirin yanî jin dûr da gelek karên hêja kirin rastî jî dema em temaşe dikin dema ewkê da Sûrê da yanî kampanyekî perfect jina vekir çalekiyên bêhempa nêzî 6 meha çalekiyên bêhempa alîkariyê bêhempa wan jina bi hev re pêkanî û bi piştgiriya hevalên mêr yanî tu wextê pêşiya jina negirtine her daîm piştgir bûne ku pêşiya jina vekin çünkî perspektîfa jina zanin ku hîn zelaltir e hîn baştir û hîn aktivtir e spas em jî spas ya cenabê te dikin yek ji aliyê te ku ji bo te cazîba wê çêbûye ji bo statûya Kurdistanê ji Kurdistanê statûyekî dagirtî kiriya duyem jî pak çi dibêje û di praktîkê de jî wê yekê pêk tîne spas Selma Xan em dikin aliyê rêzdar Alî Saltix kek Alî cenabê te bi salayî nav siyasetê de yî û tu ketkarê doza Kurdistanê ye nêzî 8 sala te serokatiya Federasyona Hollandayê kir 6-7 sala tu di Enûstiya Brükselê xebitî tu mirovekî di siyasetê de di karên komeltî de di karên kulturî de te gelek xebatên hêja kiriye kek Alî piştî navbêrekî gelo tu kanî îzahatekî bikî çima jinû ve siyaset û çima pak tu jî kanî ji temaşevanê me bêje em ê kêfxweş bin fermo kek Alî Spas ji wî pirsa te destpêkê de ez we spas dikim ji bo dawetname vê bernamê ez dixwazim piştî behsa dîroka xwe bikim bi Kurdî piştî werim ser pirsyarê te fermo kek Alî 1979 da ma adarê nehêwî de ez hatim Hollanda berek ez werim Hollanda têkiliyê min gel rizgarî hebû azdekader li Diyarbekir hebû li wê derê merxebata Kurdîtî dikir piştî demekî kin da ez hatim Hollanda demek ez hatim Hollanda li Hollanda Kurd gelek kêm bû wextekî Kurdekî didî yan jî yekê Hollandî didî behsa Kurda dikir kêfa me dihat em dilxweş dibûn me digot demekî me naz dikin 1980 da li Hollanda bajarê Arnhemê da
هۆڵاندی خواستن کۆمەلێکی ئاوا بکەن ناوی ویژی کۆمەلا پشتگirtiya gelê Kurd li Hollanda ez jî di meclîsa wan da bûm di komîta wan da bûm lê serokê me Hollandî bû piştî wî me gelek aktivîteyê çêkirin û mexebat çêkir 1980 da belediya Arnamê Kurd resmî qebûl kir waka bêje Tirka Ereba waka İspanyolan waka nizanim Portekîzan em me got wala hin demekî em kanin li vê derê ji bo Kurda xizmetkî bikin 1985 da bi alîkariya serokê şarezadariya Arnamê me komela çanda Kurdistan bi resmî vekir min jî wî çaxê tercumaniya reys dikir me gelek jî xebat kirin dûra xebat zêde bû civaka Kurd zêde bû bawer dikin wî çaxê Kurd hindik bû li Hollanda nêzîkî 150,000 bûn me got wala em kanin li gel Hollandiya ji bo Kurda gelek tişta çê bikin 1984 û 1986 min akademî xwand piştê akademî karê resmiyet mikir ev 30 sal ez weka şêwirmend dixebitim di avayîkî bi dewletê ve girêdayîne ev mirovêk li kar digerin ji kar derdikevin em alîkariya wan dikin ji wan re kar dibînin wan perwerde dikin û mêze dikin em karibin çi ji wan re bikin weka te bîska dinê jî got min çend sal seroktiya Federasyona Komelê Kurd li Hollanda ki her çar parçeyê Kurdistan têda bû derva PKK hemû Komelê Kurda têda bû min seroktiya wî kir û di wî demê de me rabû namekî ji belediyê Hollanda bajarê mezin re şand ji bo navê zarokê Kurdî demek zarokê Kurda da dibûn diçûn belediyê lîsta Tirka hebû konsolosê digot derva van navana û nikanin nav bidin em qebûl nakin piştê nama me pozîtîv bersîv dan 350 navê Kurdî me ji wan re şand û jê û vir de heta niha wextê Kurd diçin belediya zarokê xwe qeyd dikin karin bi navê Kurdî bikin û ez werim ser pirsa te çima pak me di rizgarî de xebat kir piştî wî piştê 15 sala QDP Bakur Partiya Kurdistana Partiya Demokrata Kurdistana Bakur saz bû ez jî di sazkirina wî de li başûr bûm binê seroktiya rehmetlî Hemreş Reşeda me çend sal xebat kir ew jî neçû serî min ji xwe pirsî min got gelo me di salê derbas bûm me xeletî kir yan jî siyasetê Kurdan riya baş nîşanê me neda min got zê demekî ji xwe re bêdeng bim lêkolînkî bikim ez karibim ji bo Kurda çawa xizmet bikim demek partîkî derkeve ez karibim têda cî bigirim an jî na dîtina pakê rêznama wî û têkiliyê çend sal berê melgel çend endamê pakê kirin min got walheyî nêzîkê fikra min e ez kanim bi vana re gav bavêjim partîkî lîberal e weka ki Xwişka Sewal jî got û Xwişka Selma jî got û Keksîra jî got di aliyê aborî de ne parsek e destê xweş kesî re venagire û bi îmkan û ramanê xwe de dixwaze siyaset dom bikim min got walheyî nêzîkê min e ez ê di vir de cî bigirim Belê belê gelek sav Kekalî gelek sav malata ava be tiştê tu ku
باشه من تشکی بیرا کرد لهولاندا پشت جنوسیتا حلبشا کرد گلک پوزیتیف درکت. چما پوزیتیف درکتن؟ جبرك صدام جعر أبي سر كردا قركر 5000 كرد قتل كرن ويدمي مجالك خبات كر بنافي فدراسيوني 5 حو بلدية هولندا مزن بريكاس خباتا فدراسيوني بريكا من مجوارا ونعمان شاندبو 5-6 هزار قلدن ما كوم كرج كردستان راشان هولندی لما دگریان دگو اگلو امکاره بن چاو آلیکاریا و بکه امپره چاو سرکیزا حساب بانک رازینه موی شاقه حسابه که د بانک دا وکر بو سرناوی 4 کسابو دهات سروی و مجوان راشان و ادو امین شهر جحش و کردان و بلا سر دنیای که کردان گلک قربان دا و بلای دنیای خواست پاک بکه و سر کرد کرد به نقطه دنیا دا سر کردن پوزیتیف اوروپی کردان نها باش پوزیتیف دبینن اویا جیش بوی ما گرینگه امکانن دیاسپوره دا اویا جورا وقت بشکال بگرن بله اما وی مجرا دیاسپورا و اوروپیا بیسکدن بپیدن و اولی باش که کالی گلک سپاس دکم جناب ترت فکر و رامان خود پر باشانی زمان از آنکا بچم عالی رزدار ممتاز آیدن کیک ممتاز جناب تا سروک بری پاک اوروپایی بو پاک لباکوری کردستان پیشنگتیا سیاست نوجن کر تبگرا باکوری کردستان قالبین بری یا سیاست تنگ درخستن د فکر خود د برنامه خود د گوتن خود پاک پر به اصرار فکر خود به اوای کی تون د پاریزه لی د کنفلیکت جواکی د هر ریا دیالوگ دیگره لی دیالوگ او دک فکری و چقاس حشک بجی و دجبری و لهمبری فکری و جی در کبن هر تم پاک پارتیه کی دیالوگ د پاریزه نخوازه کس دشمناتیه هبوده بکه و اب سیاست پاکیجی الباکوری کردستان وک سیاست کی قبول باره ایدی جواد جی هلوسا پاکی هلوسا وی نوجن د پجرین و قبول دکه گلو مروف کاره بیجه حوالین الولاد به وی شکلی کارو خبات خواه کرن پاک اوروپا دوی نقطه ده د چه آسته ده و یا دودیا نها من سلما خانه گداری کر کک علی گداری کر سوال خانه گداری کر اف دیمنا لور وکی دبیا دیمنا پاکیه جهر ترادیسیونه او هنه و مروف کانه بیجه که سوال خانجی فیکی آویه تو چاوا د نرخینه که ممتاز وی دنگ یو خوبه که دنگ سلاو کک سیراج سلاو حوالین هیجا یه انکو ام داینی مجلسه دا کار دکن و بسالای کو کارکی ام بخوادش بو ولات هول اوروپا کارکی باش و لگور دمه و لگور رحه دموکراسی و لگور اوا کردایتی کومدای پیشیا خو از باورد که مگل کار باشی کریه او کار باورد که دویا بو کرد زودتر بکتاناوی خطه ام بچک درنگ جیمان دماکو مروه دیگره بریا 12 ایلونه او دماکو پارتی ان کردار سالین هفته گلک پارتی چه بون او بون گلک ما ام خورد بون ام هر یکی الباجاره که بون کی نزیمه بونا
ما برحي كردايتي ما خداوي توي داري يعني از مثلا دوي دمه از لأوي بو ما الوارتو بو ما زي بو ما رزگاري جي از ببين از لآري وما زي بو ما ريا آزادي بين بارتيا سوسياليست ببين از مردين بو ما زي بو ما کوکچی بویا وای بو ام تف کرد بون ام تف خورد بون و ام بویاوی کتن اوی دورد نوا مدر رقابتين بمعنى ببيجن شوناكو ام بدجمن را رقابتي بكن ما بيتر بحبر رقابتي ذكر و ام حمو جي بعيني هستا ولاتي ما ميتنجها و ام جبو دوزكي روا دركتنا و جيانا خو ام حاضر فدا بكن بوانا والي بشتي دوزي لونجي جبركو حاضريه متنا بو و ام کادرین کو پیشکشیا مجید کردن او بخواجی جوان بون اساسی خوده تبک 30 سالی بون 35 سالی بون همو جیانوان او چند سالی کو دنابرا هفته 4 8 2 دمه کو وی 4 5 سالیه یا جی بجوی 19 سالیه کو هری پیشته هری او جی به تجربه بون به حاضری بون هفته یکی دیت بون هفته یکی ده پشتی چند ماها پشتی چند سالا 3 سالا عفو درکت هشته دجی گله کاش خوب ویچ عبیله دنیاری دگو قیوه پشتی 3 سالا بگره ور حاصل ام هاتن وان سالا پشتی اوقاس تجربه اوقاس او هیجی گله کس ده اوی خواه هینبونه خواه کبن ده اصراره نها ام بکیجا ریخستنه دویجی ببیجه ام رونن جبوکو ام اوی خوی هفپار بینم با هفدو و صدی نوتو نه داره اوی کو جودایی بلکی صدی یک او صدی یک جی بلکی 15-20 سال شونده در که به پیشی همه نه نها و ام نکارم به هفدو را کار بکن پاک سر وحش من دی آوا بو داما پیشی بنده دا قدلیا بانگ کر والا وقت نوستالژی مگو حواله منه کو حبسینه به حواله منه کو بویژن بری دا بسالا مواناس کده که زارم کچد به لیه چون منوی کنسپت نعجبان و گلک حواله وکی مجیه بون و جوه داره جبو حولدانا پارتیا که کردستانی اینسیاتیفک درکت پشتی وی اینسیاتیفه درکت اجی اکتیف تدا مجیگرد گلک حواله اندنه جی اکتیف جیگرد هنک جا اروپا جی اکتیف جیگردن ما همو باب دورا کوبیتک آواکر ام خود سه ماجاره ام چون دیاربکر بشتاری وان جوینا دبون پشتی وان جوینا جی ملوی داره ام داتن باب که اروپا ام چبکن او حواله کجا اروپا بشتاری وان مجلس بون و مدوی دمه داش خوراوک چکر ام ببیجن وک نرخستنه کر کو پیکو بدستور او وک اینسیاتیو کو اروپا ام چه خباتی بکن دورده یعنی حوالا من و کوردیناتور در خستن پیش و مالی کولکتیو ما همه و هفدورا مکار کرد لاوروپا مجوی ناچه کرد پشتی پاک هات دامزرانده جدی ساده عینی ختم مشیان اوروپا بچک اوجی ما یعنی جوالات بهتر الولات بيجن كتلك هاتو باهبدو ل اوروبا هي نو مگاو داوت بره تدی مر حواله خو بره ودگریا ل وجاره ام هر کسی وگریا مگو حمو بمرانه حمو حواله منه ابي كود خطا كردستاني دانه حمو ببيجن پتانسيال حواله منه ام بوي هشمندي ام چون و مجوینا چکر و مغازی درو دوره کر و براستی پشتی دمکه من یاره کو مجلس ما یعنی بجن پاک اروپا بیه گلستان کردستان یعنی بجن همه رنگ و بجن ترادیسیون کهونو یه نو ما بیه ویکر و براستی ده مثلا جناده جی ام گلک پوزیتیف ما کار کر از باور کم دبی وارد جی بلکی
تدی پکه که ورخسینه خوب آوایه که دنیا کاینه متود وانجی جودانه لیابه ما براسیل سر دلخوازی و سر اقناع و سر هشمندی ما ریک مزن حتی کجمهات ما مدریه خود تماما جبو جناوه کر و هم خصوصی سر ما اما کار و خبات کر دست بکده دوسته د کنگره یکم یا پاک اروپا دا 4-5 نا هشت اندام می مجلس لاوروپای جنن از باور کم جارک دنیکای و نیوی یعنی نیوی و ونجن و نیوی میر بیامن ویاجی شورشه که پاک لاوروپای پیک آنی از هیویدارم که با کردستان جی هین گرتر و خوشتر و کورتر و فرهتر بابوه کارم مکر جی بیجن مباوه که دموکراتیک به همو ارگانی خوب به هلبجارتن امهاتن و ناجی از گلک که خوشی و بسر بلندی تسلیم يعني كم سروكاتيا کنگره یکی حتی نها من سروكاتيا پاک اروپا کریت تسلیمی سوال کم سوال جی يعني مرو هره جوان اج من گلک جوان تره او جی که خوشیه و دما مرو اروپا کارد که دویل گور شرطا مرو انسانا حل بجیره خصوصیت سوال در تیم پیشیا یه من وقتی تل اروپا بگرد به هندکای چند زمان اروپی زانوی دوی ویژن مرو د سیاست اروپا دا جدوینه جوان بهتر جاذبه نه در تیم پیش جبروی دما مرو آلا خود تسلیم یکید که آن دمه مرو اوجی د فکره که وقتی مرو تسلیم که مرو پشت راسته که خوشه بریاره راستایه که مروف کاره بیجه تدی گلک جارات ناف کرده ده مثلا دور تسلیم و مثلا جی گوهراندن حرتن به پروبلم چه دبه اف جی فرقا پاکیه پاک پارتیه کی نوجنه ده ارکی خواه و دور کرنه ده جی بکی خوشیه و ده که اف دیبن آنکا لبر یعنی مروف گلک پی که خوش دبه یعنی و رنگ کانی سیاستی و پیروز دکم دیو وارد راسیجی که پامرو وانته فرمو که متاس ببام که سیراج تو دزانه یعنی ام ببیجن د سیاست ده یعنی ام چقاس کاربن دموکراسی بجی بکن ام او خاص پیش بکن و ام نوبونه چقاس ام بینن او نوبون و او مدرنیته اروپای ام د سیاست خود جی پی بینن ام هاو خاص بسر کبن تو دنیاری یک دبه سروک پارتیه که آن دبه سروک دزگه که پشتی 4-5 ساله 6 ساله پر راحتی تسلیم حواله کردن که و حتی چند سالاج منتوریه دیگه یعنی پیشگیریه که پر خورد یعنی کار کوکریه بخوازه او بکه یعنی فری حواله خویانو آن حواله خویانو بکه دوی وارد براستی محتانا سناوه که باش نداره یعنی کی چیه که داره وقتی جو داره وقتیه و که کواتیه قوراندن آن ویژن بیاوی لیانا بفکره که سوال گلک من جوان تره و ویژن لاوروپای مازم بیه هین بهتر منتالیتا اروپای و هم لاوروپای کارت کن حالیل او خصوصیتی در تیم پیشیایه من بلکی تجربه سیاسی و اوی ما اجید پیراد قومیته که دا از کار بکم وان که ماسیه از کارم آلی کار بم پشکر بم نه ساله من اتیم نیزی شست ابن اکتیف از چند ساله دنیا بکم ان وی دمه دا جی
یکا کوج من جوانتر کو از کارم جرا بم منتور یعنی ببم آلیکار او حتی دمکی کو دوان وارن کو بلکی کماسیات تجربه حس که از بدم هی السر خومه کارم وی کاری جی بکم جبروی یعنی دورو اوکه گلک یعنی به کیف خوشی و بسر بلندی از و اول يعني بين سوال جي مر هري جوانه هري اول نكو پلک داره کو باوی آنی باغچه پاکه کو نوسایه کو ویژن و بزانین پاکه هلبجارتیه و بدل سوزیا بدل خوازیا خواه هلبجارتیه هن کریتری وی هبونه الگوروان کریترا هلبجارتیه او هاتیه و یک جدا مزرعه نره پاکه یعنی یک هری جوان بلکه یک جوانا یک و پاکه دام ازراندیه دام ازرانه نره پاکه و ده همو کارو بارین اروپا دا سویده ده مبحب دورا کریه ده مجلس ما عولی ده جیگر ریوبری اروپا دا بو جبروی تیرا خوشی تجربه وی هنه دوی وارد جی برا پاکین اروپا پسراس بن و ام همو پیرانه لگله باش که ممتاز راستی دیمن آور مروبا که خوش دکه سوال خانه ناس ناکم لی باوی سوال خانه آپی و ناناس دکم اصل ستورگینه لویران شهر مانه مالباته کی ولات پاریز مالباته کی د دوزا کرد و کردستان ده جی خواه گرتنه باوی و ریزدار محمد خزبت اوی گلک هجا د دوزا کردی ده چه بویه بگومان سوال خان ترجیح خوی سیاست جالی پاکی کر و هات و قناغه سوال خان ام دوباره تپیروز دکن نها در باسی سیاست و خباتا وبن سوال خان بلاوو کا انجام جبینا و خوند و لور هن کمیسیونا دامزراندی و هن هدفان خصی پیش خواه خوان کم جناب تکار بحثا کارو خبات و بکه امزانن یعنی پاک اوروپا پشگیرن حوالین ولاتن دوی واریده هون کاربن بحثا خبات خوی پیش روژه بکن امی کیف خوش فرمو سوال سپاس که سیراج وکا تزیگو ارمانجین که پاک اوروپا هیه جبو پشگیریا پاکی کردستانیه پشگیرن نورمال خبات اساسی ده کردستانی ده تیمشاندن و دوی دور ده وشاندن لی مرید دکاره بیج به سه چار چشتین سرکه هدف ارمانجین پشکرین لأوروپایه یک او که ام بیجن پولیتیکای که پاک دمشنه بدن ناسین جبو کردین که لأوروپا دجی یکی که هدفین وی سرکه اوه يعني أو بوليتيكا أو كارو خبات بدن بدن ناساندن جبوك جواكتا كرد كل أوروبا دشة وجور دوست وبشكرين خواه بجوينه وبشكري بده كردستاني جبوك أمبيجن قالك كردين كل أوروبا دجي در دوروان لكردستاني زهية بوی آواری اوزی ایک جاورو پازی دکاره تاثیر جوان را بکه که پشکری بدن پاکی لکردستانه عاد دیا وک لاوروپا ام دکارن يعني سببه بك ام هن لاوروپا او كلوبي يعني قالك كردين مي هيجا ودلال د نافري خصني اوروبيه ده هن سياسه اوروبيه ده هن جيواني پوزیسیون وانی بلند کدکارن تسیر بکن جوات اوروپی دهنه ام وک پاک دخوازن لوبی چیکن ام در دورا کرداره تکون سیاست اوروپا ام بیجن تشتکی کل ولید چیبه
ام دخوازن بالکشی سیاست اوروپا زی بکشینن که اف پروبلما آن باتشتا و مثلا لکردستانی دبه یعنی ریخستن کرنا جواتا کرد دا اوروپا دو لوبی ام بکن اساسی که yani pişkirin Avrupa dikarin bikin şopandına çapemeni de çapemeniya Avrupa'da gelek çiş der haka Kurd u Kurdistan da te nifsanden analiza çedibin devi ev çapemeni bir analiz kirin u be waşandın dinav civaka Kurda da hem la Avrupa hem de jbok ekl Kurdistan edijin la Avrupa'da çete nifsanden der haka Kurda da ev em dikarin bejin ev se çar çiştin ku esası sereke ku pişkirin Avrupa dveçeke jbok em bikar ben vaçtana de praktike de bikin faaliyeti me çar komisyon abakir du kongra xoda yek komisyonen ku mavakiriye komisyona rexistiniye dve pak la Avrupa em der dora xo zede bikin نكا ام البيم جولاتا هذا وكا كوميتا وهناك ولاتا عنده وكا نونرتيه ما هي بيجن لهولندا هين من كوملك يعني بيجن كوميتاكي انس كوملك ما هي نابانا كريه اللي كاتالونيان ل هين ديساوسا يونانيستا هروها للبيم جولاتا ده وكا فرنسا المانيا دنماركا نرويج وسويد كوميتين ما هنا جبويزي اما كوميتا لمجلس اوروبا ما ريخستني دامزراندن جبو كدوي هم في ولاتين كوميتي ما هنا دنا دزي باك در دورا خو زيده بك او يكي كو شتين كو فوكسا مك دمين بيشتا امي بكن او اد ديا ريخ ما كوميتا شوباندرا چبمني komite ji bo lobiyê me avakiriye û çar me komite aborî wek ku hûn zî zanekek sîrac û hevalên din ku rêxistinek ji bo ku bikaribe gavên mezin girîng bavêje aborî gelek girîng e ji bo ku tu bikaribî faaliyeta çêkî ji bo ku tu bikaribî çalakiya çêkî divê aboriya te hebe ji bo wî zî me komiteyekî ji bo aborî damizrand و هیویدارن اف چار کمیسیون کمیته بکاربن ارمانجی خوا کش سبب کش بوچه ام پشکر لاوروپا هنه کارو خبات بخو بمشینه و بگینه ارمانجا خوا و وکا کک منتازی گو یعنی اف مجلیسا که نه آوابویه از گلک کیف خوشم جبو هنک اکسترا جی کیف خوشم او زي براستي حشت بيركتنا ناف مجلس أوروبا و زي جي قالك سربلندية و از دبيجم جبوك ريخستنا كي بكار بقافين باش بابي جد في جواك كده هر تر بابت إنسان هبجن جوان يختيار كمن دام هر تر وفاي ام هيدي في قوانا دافيجن وازدبيجم ام بكاربن هيدي ريا خود قابن ملزم بابيجن gelek spas Seval Xan malata avaş boya ve gahdariana ez biç maliye Selma Xanê Selma Xan cenab-ı tekare behsa xabatên ve cenabike un anka bisek bere Seval Xan jî got kek Mümtaz jî got rêjeya jina di partiya we de zêde dibe xort zêde dibin hêdî pak xebat û tekoşîna xwe ya 6 salî de encamên hin tişta disîne û hinekî behsa xebata xwe ya jina bikin em ê kêfxweş bin bîsek berê we tiştekî pir xweş got ez wer xemgîn bûm we got di dema Sûrê de jinên pakî xebatekî pir hêja kirin û ew tesîr li min kir ji der û dora ji xêrxwaza alîkarî ew dikirin malbatên hêjar û ew bûn piştgiriya wan dikirin
نها هون خباتێکی چاوە بە دایی بەرخوا هون بۆی ئێشا ملەتی خوا سبک بکن بۆین پارتیا خوا خورتتر بکن فەرمۆ سەلما خان دەنگ سپاس کەکسرات لێ ئەس دixwazim pêşê tiştekê li Sevalxan zêde bikim li ser diyasporayê projeyekî me din jî heye wek hûn zanin gelek keç û xortên me akademîk hene li diyasporayê û em wek pak wan her yek ji wan em wek konsulent dibînin ji bo wê jî em proja me ew e ku em hêstên wanê netewî şiyar bikin û wan di em bêjin di dîplomasiyê de em wan bi wan yanî wan bixine karê dîplomasiyê projeyekî me wisa heye mixabin naxort hinek dûrin yanî akademîkin lê hên jî nizanin problemê malbata wan e ya jî civaka me Kurd e em nizanin hêdî yanî xort zêde evê ku dixwînin pir kêmin ku nêz dibin ji bo wê jî yanî projeyekî me wiha ye ji bona diyasporayê xortên diyasporayê pak jin ez bêjim niha ême hûn zanin ewkê me kongra me nû çêbû em nû me ewkê jî ava kir yanî navê çi ye komisyona jina jî me ava kir lê va me carekî civîna xwe ji bona hevnasîn û kar me xeber da yani civîna dudiya heval çend hevalê me nexweş bû ji ber wê bes me projeyekî danî ber xwe gelek helbet projeyê me henin lê anha ji bona yani projeyên pêş de ha Selma Xan cenabê we ji yani ji berê xebat û tekoşîna jinan nas dike bêguman jina Kurd îro hatî vê noqtê yek jê sedema herî girîng di derbasbûyê de salan 1970 vir de jina Kurd tevî tekoşînê bûye anka ew hejmar herkî çûyê bilind bûye gelo di xebatê wê niha we dayî pêş xwe hûn ferqekî devê de dibînin di nava pakê û yê derbasbûyî de dibînin anka bîsek berê Sevalxan jî got hejmara jina her ku diçe di siyasetê de zêde dibe دوی واری دا اون چی دفکرن یعنی سبب رجای جنا دنا پاکی دا بلند بو هنگانه من ایزاحت آوی بکن نا از وی بیجم لکری من دی ساهانی بو زمان یعنی کرتاسی که پاک پیشیا جنن اندامن خواه بکر یعنی em nizanim yani dikare bibe ku sebep hevalên me mêr ji xeletiyên berê ku daîm em bêjin mêr li pêş bû nava siyaseta Kurdî da wî xeletiyê bawer dikim ew wî dîtin nizanim yani ez ji xwe pakê dibêjim ji hemê xeletiyan va xwe zilal kirin û hatin nav pakê de pak kar dikin hevalên me ji bo wê jî ew ê xeletiyê ez bawer dikirim dîtin ji bo wê perspektîfa wan hemberê jina hevalên wan ê jin pir guherî ji bo pêşiya me vekin gelek emegadan hevalên me mêr û bi rastî jî ew alî piştgiriya wan pêşiya me vekirina wan bû sebeb ku gelek hevalê me bi serfirazî projeya çêkirin em bêjin kar û xebatên pirêja kirin xwegihandin gelek civaka jin û bi rastî jî me wî demê xebata jina yani em bêjin beriya mesela hendeqa da kar û xebatê jinên pak pir astayî bilind bû ez bawer nakim piştê dozeyê lê yani em bêjin ku PKK ji nav derxe ê herî asta vî dawiyê ku damezîne ê asta herî mezin
وەک ژن و چالێک و بگرسەی تێدا بوو بەس پاکە و لێ ئەوە هەیە یعنی مخابن هین هەواڵێن مێژن و ئەم بێژن مامور بوون پشتیوی مثلا هەندەقا وزانن سوا مخان جناب تا بحثا وی پیواژوی کر لیدوی مری اوش بیر نکه دولت ازوی دخوازم بیم و داره دولت تیبه جوی چا از دخوازم بیم و داره مداخله کر یعنی نری هر کی دچه خبات و تکوشین سیویل پیش دچه و دولت بشکل که خسکو بریا خباتا سیویل و دموکراتیک عین مداخله کرد فرموش تمایی دست پی بکن یا که ولوردا نا پرانیجی خورتن ما و جن من براستی در دولت داد کار بکرن مدیکو دیتن کو وان جن ما هر روستاندکی ل امبیشن سکاکی دیاربکری وکرنه دیتن کو دسته وان دا امبیشن بلاوو کو و مال دچن کاکی ماسیا وان خلقی چنه کاد مالا وان دا چکی ماسیا وان هنه وانا تثبیت دکرن یعنی کارک عجیب بو فوریاکی بو یعنی گورمن وانا دیتن یعنی چه بو پشتی مثلا سوری ونزانه یعنی هندق مثلا هندقه دولت او امبیشن دولت داگر کر او ریکوی نرم دریا هندقان يعني رؤيكي نرم شخرات شاكر بو مخابن بشتي هندقة ريخوي راستي جاردن درخص بيشيا ما إيجا بغوينو بلانا هاتن وينا وانا هري مازن تشبو والين منيجن أبيكو أمبيجن دلوالاتي لا تخبتين رابون يك بيك بمالباتي وارا بديهم بافي وارا ياجي ديرك بوان تهديد كرن اگر كونش باكي درنكه من أمي وشكار بافيجن كاكو هلبت اوانا جمرا جي قوتن وماجي تشبو وك بريس كاك مصطفى و ربابري ما تفجي قوتن نا ونشما بركو بركسياري وهنا زاري وهنا مالي وهنا مجبور بخبتن وانت كارن امبيجن خوك رسمي پاشوا بکشینن اوانا گوتن یعنی ونچه بریار بدن چونکه ام وقت امی هرتم بپاکی رابن لما خابن سروان تهدیدا ام مجبور وقت رسمی خود بکشینن لو ماجی آنها لپیری ام بیجن وقت ویترین دا پرز دا او ناخوان لد آلی داوی دا یعنی ام بیجن بپروژه خو هرتم مرانه یعنی ام دانو سندنه مهنه و پیشنیاری وان هر دوامه پیشگیری وان هر دوامه اوی جیت خوازم وی رنگی بیجم یعنی آنها ام بیجم د ویترین دا زده جنم پاک اگر پیاسی نبه سبب جن یک جوان اوی گلک سپاس سلمه او اوکی نها امن وقت پاکشن ما کمیسیونا پاکشن نواکر که ببره لورجی جبینا ما داویدم پروژه کی دا برخوا ما خواستكو ام لسر چارپل مدیا ام برنامه کی بوشینن ما ویجی گهانت چارپل مدیا ام میویدارم کو اوجی قبول بکن ام دخوازن برنامه کی چیکن کو او برنامه يعني جمرة نخشريه کی جبونا پاکشن کار راستی ام چت خوازن نخشريه کی به قصور çünkü hayanaha em dinerim ku li ser jina çi proje hatine çêkirin yani ew nebiye yani riya ciyê xwe negirtiye emek hebiye lê tiştek wan xwestiye nebiye mesele civakê te mesele di problemê nava welatê me çi ye eva gere zelal be ji bûna wê jî divê proje me vî bernameyê de me xwest sosyolog psikolog û jinekolog بوانا و عین وقت داجی هنک ام بیجن جنین که دیان بشادا اکتیویستین جن که به طرف اما بوان راجی ام برنامه چکن که بوان رز برنامه ام که اساس پروبلم جنا کرد جکوته که گره ام دیا باش بزانبن نکو ام بچن يعني أما نموناكي جا أوروبا بقرن جلي نظام تشببن لقندية كيكن يعني أفان نابن أنها روشة ولاتي ما برسكريكا جنيد هر شهر برشي كردستاني دا
گره به شروع کرن گره زلالی به تثبیت کرن که ام دخوازن به کماسی ام بزنیم ام جنوبا تشتکی نو در خنواله و پرسکره که جنه داجی ام شفرا نخشاره چیکن سپاس اجی سپاسیا جناب ودکم جبویا و آگاهدارین گرینگ از بچم آنکا علیه کک علی و ده اساسی خود تشتین کو بیستک بری سوال خان گو ده مثلا دیپلوماسی ده مثلا لوبی ده روشا ام ببین کردا ده چه آسته دهی کک علی جناب وجی زانه پشتی شر داعشه لأوروپای سمپاتیه کی پر مزن لهمبری کردا چه بو کرد هینجی ام ببین وقت اوروپی بحثوان دکن هن خصوصیت وان دبیجن دبین کرد سکولرن کرد دموکراسی روکرینه کرد قهرمانن لهمبری داعشه باوه کی قهرمانی شر کرن سمپاتیه کی پر خورد و پر مزنه لی مخابن لایقی و سمپاتیه کرد د سراسر اوروپای د دیاسپورا د بریخستن ننن خو بریخستن ناکن رفلکس کی وانی پر و پر خورتونه هر کس عالیه خو خباته که جناب تب سالات دزگین دموکراتیک دا خبیتیه سروکاتی کریه جناب ته چه بیجید به کرد تکوشینه کی چوا ریکی چوا هل بجیرن کو اف سمپاتیا لهمبری کردا های کردوانا ارگانیزه بکن بویره کی به وانا بچن بوانا تکلی دینن لوبیا خو خورتر بکن کردا بالا وان بکشینن سر سیاست دوی واریدت چه بیجی که کالی سپاس جبوی پرسیارته هر دو خوشکه ما گلک تشته خوش و شیرین و پروژه وانی آنین زمان راست لأوروپا کرد وان سال ایتالیه تایبت پشت شر لهمبر وحشت جعش رولکی باش نشانده خو لأوروپا دا نشاندن که کرد جبوی کردان تنه لهمبر شر لهمبر جعش شر ناکل کرد جبوی همو دنیای لهمبر وی وحشتا ظلم جعش شر دکه وکا کنزانن جنا بیل کلینتون هری کلینتون ویچاقه داخویانه کی نشان دا گوجن کرد جبو ما هموا لهمبر جعش شر دکه ده بکن پیشکرتیا وان بکن لی مخابن وکا که وجی گوت کرد لأوروپا دیاسپوره دا دواره دیپلوماسی دا سیستم اف پروژه نه پاک و کمیته اوروپا دای پیشیا خو از یویدارم ام همو پیشگیری بکن و خبات کی باش بکن اف خورت میل اوروپا خبات دنوا هیزه کردان لدیاسپوره دا خبات وان گلک کمن اکادمیسیانی ما گلکن لی امجه نکانن فایده بکن وان بکشینن نوا هیزا کردان دوی واناک مرب دست باویجه تکلیگی باش لگلوان چیکه کنتاک لگلوان چیکه وکا هولاندا از مست بنیرم نوا 40 سالی دا وان سال 10-15 سال گلک اکادمیسین مهنه لی بدنگن گلک کرد وان ناز ناکه ادیاجی دویک جمره ببه او کی خبات کی ام بدن پیشیا خو انا بشینه نوا هیزا کردا ام کرد لأوروپا ام نکان شورش بکن ام کانن پیشگرتیا ولاتی خو بکن اف ظلما داگرگران لسر ولاتی ما ملتی ما ام کانن لوی داری بریکی کی دیپلوماسی بدن نشاندن پیشگرتیا گلی خو بکن بیواره دا سیاست می کرد هزی می کرد کارک دکه سر ملیوان نکرن جبرویه که
داخواز من اوه پیشنهاد من اوه جبرو هذا ام لسر في نقطه باش بسکنن و بهفرا کارکی بکن سبه دو سبه خورت ما شیار ببن یعنی دنیرم اوروپا دناف مالباتا دا کرد بزمان خود ناپیوه اویا گلک تشکی که خطره سبه دو سبه زاروک ما کردی نزانه با ویش مرا پرزگریکی مزن شبوی ملت مجیوه پرزگریکی مزن بنش برویه که اما پروژانا بدن برخواه و پیک بینن لگل هیزو ریخستنو کوملو پارتی کرد لأوروپا ام کوردیناسیونه که کاربن چه بکن به هفرا گاه باویج وقتی ام جدا جدا کار بکن کاری موی گلک سر نکبه دی وقتی مرو به هفرا بن او چاخ مرو کانه گلک تشتا پیک بینه اف پوزیتیف کی اوروپی لمدنیره دبی که ام جخورا وکا مثال بگرن حتی چند سال بری کرد اوروپا وکا کریمینل دهات نشاندن اویا شکست اویا جیش مرا گلک تشکی باشه ام جخورا گاوی باشتر باویجن و پشگرتیا گلی خوب گلک سپاس که علی مالا تاوا از اگر مالی کیک ممتاز جناب تجی دمکی دریج لأوروپای دمینه ام زانن که رزگاریا نتوان ده گلک جارا رولا دیاسپورا رولا دولت اوروپی پر مزن دبه نها ایدی کرد لدیاسپورا هزکی مزنن يعني ب100,000 كرد بمليون كرد هنا لي مخابن د کارو خباتن دیپلوماسی ده لوبی ده هلوس گرتنی ده کرد لوازن ناوندکی کوردیناسیونی ناوندکی تکیلیان کو دوه مرو پارتیان جدا به لی تشتین اساسی هنه کو دوه مرو به هفره حرکتی بکه او مومنتا کو ده رفراندوما سرخبونا کردستان ده کردا گرتن لأوروپای رابون سربیا پشتی وی دمه مرو دبینه کو لوازیه که آنکا حکمته که مایه لباشور کردستانه لروجاوای کردستان هند دستگفتی هنه لی حوجداری ما به ناسکرن و کوردیناسیون کی کردا و تکلیه وان هیه جناب تا چا شیروت که دبی کرد واری دیپلماسی ده واری لوبی ده واری کارو خباتین به هفره کرنه ده که علی بیسکدن بحث کرگو کوردیناسیون اکتونه تکلیه که می تکلیه ما پر ضعیفن سوال خانگو سلمان خانگو خورتی مهنه لی خورتی ما خوندن زانیگه خلاص کرنه لی تبی بیانا به اون تشکی چوا ده فکرن دوی کر چوا حرکت بکن از بریا تکه مثل واب کردی یعنی به چند رضا باسا دیروکا کردین اوروپا یکن جوکو دیمنک برچاوه تماشاوانا چهله کرد سالین پنجی ده تک تو کردین کجبو خواندن سالین شستی دست بکار سالین شستی هاتبون اوروپای هبون نفوسه گله کم بلکه ندگیشت هزاره دورا مثلا کارکرا کو پشتی شر ددیا کو ببیجن گلک ولاتین اوروپا تحریف ببو صناعی و او یک جاره ده گل ودانک نو چه بود صناعی اواندا ده اواندا احتیاجی یک پرمزن کارکرا دیتن جو ترکیه باکوره کردستانه گلک کارکر هاتن اوروپای پرانج روجاوای اوروپای دورا پشتی دوزه لونه گلک برسدنین سیاسی کرد التجا کرن کرده باکر دورا پشتی وی سالین هشته اوچار ایران و عراق و ویزن انفال رش یا صدام
ريدا كو يعني مجبور كركو قال كرد روجلات وباشور كردستان التجاي اوروبا كده وان داويا اكون دزانن مثلا سوريا او كو ببهارا عربان آن بجن یا اوی کولاتن آفریقا باکر و روجلاتا ناوین گلک سری هلدان و او چیون و گلک دست ثابته کرد لوی داره کردین روجاوا کتن روشه که گلک خراب هنک جوانجی خوگاندن اروپای لانها لاوروپای نفوس گلک مزن یا کردا هیا و او نفوس يعني استاتستيك تنانش باكو جالك ولاتان لسر كو جولاتين كو تين حسباندن دست تو باورت كما بك استاتستيك كو مر في باور بكتنا ل 2 مليون ونيف 3 مليون حتى دبن 3 مليون ونيف طبي بشتي سيستم سوسياليست تيكچو جالك جيجبو كار هاتن ولاتين روجلات اوروباي لويدريجي انا الهر دري بصداوه بحزاره به کرد هنه يعني ما هري ماجارستاني هري تشيكيان هري بلغارستاني هري بولونيا تي راسي كردابي اب اورديا گلك مزنه بري چيا كرداد پاراست لنا بكو كردو كردستان پارزه هيزا مزن يا دياسپورا دبي كرد قيمتا همو هیزن کردستانی دوی قیمتا و دیاسپورای زانبن و دیاسپورا تجاری جی ناکه و امر تو پارتیه کی جی بکه و بسر نکه و بین دما رفراندومی نه پدک عراقه نه یکیتی نه کردن هیزن باشور کردستانی نه هیزه کی بجن جباکور آن او کرد بخه اوین کو به پارتیان سیاسی ین کو سر بخواه همو به هفدورا رابون و دید یعنی الباجارن پایتاختن اوروپای باجارن مزنی اوروپای دنگن پیین کردین کو مشاد کرن اولانددان هر و آدما حلب چیجی بسابو چه بیارک ببه کردن اروپای به کو اوک وان هبه برتک نشان دادن ل اروپای نها گلک جور کومله انستیتوشن هنه ده مروی راستیه جی بزانه بجه هنک هنه گردای هنک پارتیانه خوصا جی قبول جید کن ناوی وان جی وساحتی لانسه کرن و وسایه جی هناك هنا لسر اساس بلديه وجهر بجن سياسه انسان هناك هنا لسر هم پرچيان بجن ابي كردي روجاوانه بجن كردي باشورن كردي روجلاتن بيواجي هنا فدراسيون بيواجي هنا بيوي هن انستيتيون هنا علاقه وانش خود دايركت ب برونشتوان كرديين كل اوروبا و نه علاقه دارن بین تشتین پیشه‌ای آن بیشتر تشتین کارن او دانه پیشی آخه انتلکتوالی وک انستیتوی هنه وک بیشتر یک تیام مصاحه یا ابوکاتا هی یا دکترا هی لهر ولاتی تنبل هنجیا هنه یا ماموستا هی یا کارسازا هی وانا براستی پروبلمک هی که مرد چوا کاره مرد وانا هانه بینه یعنی بیشن اوه که کوردیناسیونه که چه که تنکاری همیه بینی با هفدو تنکاری ناو ریخستنه که دجی بینی با هفدو تشبسه بسات چه دبن دوی وارد وان داویا جی دو تشبس دو هفدو چه بون باشن یعنی چخواست کار بن نزی هفدو ببن چخواست او ببن لیدوه مرد به متود راست هره یعنی متود که از کنترل بکم و بسرجی نکبه و انرژی یک بالا جوی او ببه یک ممتاز بقاطی که امزان سیاست پارتیا و اون به
تلام و پروبلم باکوری کردستان علاقه در دبن لی سیاست کیوی باش هیا لکی جان پرچه کردستان کرد خودی ستاتو ببن پاک پشگیری آوان دکه خودی لی دردکه و لأوروپا جی مثلا گلک جاران جبوی روژاوای کردستان جبوی باشور کردستان چالکی چه بونه مدیه همو پاکی بشار بونه پشگیری دانه بیکو مروف قارش تیکلی وانی هندرین نبه لدیاسپورای هر ریخستنین هر پرچین کردستان دوی پشگیری بدن حولدانین جبوی وی ولاتی هگر لباشور کردستان ام خودی ستاتویه کن دولت حکیمه فدرال هیا دوی ام پشگیری وان بکن بیکو ام قارش تیکلی کاری وان ببن او د کوردیناسیون تکلیان در لوازیه که هی اوی دواره دیپلوماسیه ده دوی کرد سرویا سری خوهنه کی بو سینن کارن چه بک جرابه تگو کس لدیجی تو هولدانا ننه لیدوی کوردیناسیون که هبه که ام او دستگفتی خواهی باشور کردستان روژاوای کردستان سبه ایره شکل باکور ببه سبه روژلات ببه دوید نابین آمده کوردیناسیونه که به تو چه ده فکره دوی وارده که کنید؟ یا دوی وارده تشتی که هری باش مرو بکه یعنی مرو دفجی یکی تیا حمیا برده او نممکنه جبر کو گلک او کو مرو حمی کردین اوروپای کومله و دزگه وان حمیا بکد بنه یک شمسیه لی مرو کاره کوردیناسیونه مرکز کوردیناسیونه چه که ویاجی دوی یعنی ببین اینسیاتیف گلک فره باش بداین که تده گلک هیرن جواتا کردای اوروپایی که تده جی دگرن بوی اینسیاتیف مرو بره با هفدو و مرو به امکان خو مرکزه که کوردیناسیون آوا بکه و فینانسه بکه که او کو ترکیه دیویژن ايش کدوم یعنی کوردیناسیونه که او به دما بویاره که ده حدیثه که او که ده برتک نشان بده نه تنه کو بجن ام دوزا کرد و کردستان با اروپیا او بکن عین وقت ده قوت گلک مزن یا انتلکتوالی الاوروپای جویایه نها بالصدا بحزارة عبوقات كرد هنا لأوروبا خورتن بهناك جوانجي دابي ناونا تبيدا كارتكن قال لك بارلمنترين كرد هنا لبارلمنتو ان اوروبا البارلمنتو اوروبا ضد بارلمنتري كرد هنا قال لك جي ده علي پیشه لعالی صنعت لعالی کارن هنری ده کرد در تین پیش وانا به هر اوای کارن تسیر لسر تفگرا کردستان جیب کن بجن جیه کو حریمین کو بجن کرد کاربن خوی داره بکن آلی کاری اوان بکن انا بجن باشور حکومت اکمه یا سبیل بجن روژاوا اگر استاتویه که بردوامی هبه و دموکراتیک به گلک آلیکاری کارش کرده اروپای بگره بیوی هنتشتنه بچعبان ناین دیتن لی دبه اوچنه ام بیجن جارنا یا تو تشتکتنه تدنه فیلمه که سر یهودی ها درکت حالا نه سال وگراویه نه تشتکیویه لیلوی دزگه ده یهودی هنه ده دزگاه تلویزیونه ده یهودی هنه نها يعني جي هم اوك يكو برا كيفا خلق ما كردستان براوره نها حوالكي من هي ناسكي من التلفزيون السويدي يكي سويديه كارت كه قلت زاني دو كوريدور راديو وتلفزيون السويدي ده دو سويديه ده خلق هريبر دنگي بيوانته ي كردايه بیا راستیه که لگلک جیده نجی واهنه ایدی همه گلک جارات شده کسر کرده اما بنشکوه می تلویزیون دا بینه او سمپا شو دیاسپورا اوه دیاسپورا نتنی سیاسته اگر امیرو دال کرد خودی در کبن و تیکه و کوپاین اوروپای کرد کاندی کو همو سیاست
بکه بهتر و کرد به ناس کردن اگر ام با آوایه که کاربن پشتگر بن و او بن ام بیجن موزیسیانک چند موزیسیانین کرد کو بیجن اروپای بنا بودن بن کرد سوئد چند حبیب صادر کت محققان آلمانیا جیه دنیشی هنه کو وانا او ببن او هر کسی ناسنده لی تشتک دنجیه تمام کرد اروپای کردا اروپا دن ناساندن لی کرد اروپا چوا کردایتی خوب محافظه بکن افجی پروبلمه که دوی وارده جید و افدزگه کاره که مزند که بسر ملیوان دزگه این کردستانی لاوروپای کو زاروکی خوب هستن کردایتی مزند بکن نکو بزن پشتی سیقنه و ولا کال که مجی کرد بو یعنی پیراجی تشتکی بمینه وقتی کلام کردی گوداری بکه هستک جرات چه و دما ناوک کردی ببیزه پیرا هیجانک چه ببه دما کل کردستان حدیثه یک دبه پی بیشه ابیا جو واتفک گلک مزن یه کرده می اروپا نه دوی وارده جی یعنی ام نتنه پشتا خوب بدن آلیکاریا دولتین اروپایی که عمله دجیم ام بخواه آوا بکن ایرو بحثا صد از جبرکو سویدم از پرانی مثالم سویده دادم برای حوالین دن تماشاوان من کوجولات دن ای اروپایی من تماشات که من ببورن یعنی از بکر برحتی از بحث اگر ام ایرو انستیشونه که کاربن آوا بکن کو زاروکن کو نوچه دبن کو دیوان نزانه وان روزانه چواب که بینن وی داره و ام چیروکا بوان بدن گوداری کرن و بویا وای مزن ببن کو فداکاریک پر مزنی نه هر کردکی کاره 10 یورو پره بده بساله اگر نفوسا ما 100,000 کاری آوایه گلک مزن سا خوشک هر بازار مزن کو کرد لیهنه کاری آوا بکی لی ام پچک مثلا کو ام بخواه آوا بکن ام دور دا قلسم ام دور دا اون د دوار سیاسی جی وسایه مخابن وسایه هگر ایرو کرد یعنی کردستان دوی روشه ده به و ام خوازن وی روشه بگو هارین یعنی تکس نایج مرا ریخستنا چیناکه هم یه دموکراتیک هم یه سیاسی کس نایج مرا چیناکه امریکا نای اجمارا والله که کرد گونه که امی جوانا ریخستنه که چکن با کرد نظام وهای وانا چنابه ایدی اوی مجی نمانه او بیجن او امیرات و کسی که ها تسیره که جواته بکن نمانه عشیر جی رولا خواه وندا کرنه چه دمینه پیره شخصیت دمینن کس دمینن هر کسی که خرابه بشه حتی کردستان دبن دستابه ریخستنی وکا که بجن شرح ماین و نمانه بجن وقت ولات تته اشکال کرن ابی که دستی وان تون دگرن 7 سالی حتی 7 سالی چن جپه دوی اوی حتی کار ریخستنی دابن و او کسی که بیشتر بود دلسوزی کاره یکیتیار ریخستناجی چه که یکیتی مزنجی آواب که لی هر کس شونه خوده ولا بیجا وها نابه وها دبه و بیار شاش کر و بیا او کر نابه بیال کار اروپای دیاسپورا دا جوسایه یعنی ام بیجم برا کرد دنگی وان بلند ببه وها بکن بیا وای نابه دبه مره بخواه هر کس جمالا خواه اوا خواه وقتی هر کس ساله 200 کرون یعنی بتکه 25 یورو یعنی 25 یورو بده داو کرده که مثال ده بیجو بک اگر اویوان 100,000 کرد که بیا بدن و بچه که وانا مستر در که و کاره تکه و لیگا هری بلند کاره لوردا جی سویده و شامپیون هر استانبول به گالاتاسرای به فنرباغچه را بلیزه به آلا کردستانه باش که نه خیاله باشه گلک سپاس که ممتاز مالاتا واش بویا و گهداریانا
هدیه دی وقت چاوا درباس بو فهم نکر هدیه دی امتن تالیا برنامه خواه پرستونه نه پرستونه نه اون از سوال خانه دست پی بکم اون کانن سوال خان گوتنی خواه تالیه بیجن تشتی که وش بیر کریه تشتی که اون دخوازن لی زیده بکن دوی واری ده اون کاربن چند دقیقه دیتنی خواه بیجن همه که خوش سپاس کیک سیراج اولی از دخوازم سپاسی جبو وی برنامه بکم و سپاس بو هوالین که متمشکرن ایرو لیچتکی که از دخوازم لی زیده بکم مثلا او چتین که منتاز گو لأوروپا در باست بکو دوی جوان تیکه بناو خباتا دوزا کرد و کردستان او چش وليت زي درباست به و جبو كمري آليكار بدوزا كرد و كردستان نبيويس مري تيكا بالناف ريخستنا عن سياسات بك هر إنسان جي سياساتي حزنا كونا مجبور حزي بك جي سياساتي لي وكا كرد وكا زاروكي كي كرد جواني كي كرد مري دكارب تشتين كو مري دكاري آليكار به دكار جبو دوزا كردي تشتكي قابل آليكار بجبو كي قاوا بابيجه ام بيجن جوانه كي لتركيا بلكي ريخستني بوليتيكا حزناك ام بيجن جينك او كاردك عن جينك او لور تشتكي تشيدك دكاره ناوي كرد بلن بك جبو تشتكي يعني جبو كردا قاوا بابيجه جبو ويزي از او داخواز دكم هيفي دكم كو جوانين ما الكردستان زي تيكفن ناف خباتا دوزا كرد جبوك جوانين ما بيشفروجي مية دوي او وي مشالا كو هوالين مد كو يعني دوزا كردي باراستنا آنين وي قوناغي او وي تشتيد بردوام بكن جبوي زي دوي جوانين ما تيكفن باواكي آلي كاربن كو وي مشالي او هلدن و بردوام بكن Disa spas جبو كسيراج جبو برنامه وی هیجا هم جی سپاس کن سوال خان تو سروک پاک اروپا جنکی نوجن جنکی جهاتی و ام دهیبیا انجام خبات آوان ام دیسا سرکفتن جوه تخوازم از بیچ مالی سلما خانه سلما خان جناب ته کانه گوتنی خوی تالیه بیج تشتی که وش بیر کری تشتی کون دخوازن لی زیده بکن فرمو سلما خان كيكسرات هلبت همي حوالين من لور هما بيجه هلبست من بروفيسور علي وخشي هاني زمان سباسيه واندكم شلون داوي از بيجم از ده گوتن سه گوتنا واز بيجم يعني نها هيفيا من وداخوازا من ملت وخورتن وكتشن كردا اوكو هستن خوي نتوي بلند بكن و يكيتي بهبرا حياكو جواتي جز كسن كو شخصيت بس شبو شخصيت خو نواوي كاري دانه و بروباغاندا بس شخصي خدا نواوي كاري نتوي دانه خو جوان دور بكن و اوي امبيجن يعني جخرا بزلالي بفكري لهر تشتي ونشتكم بكن لأمبيجن أو نتوبن بريا هر تشتي نتوبن دورا وندبن سوسياليست وندبن نظام تشكوتشك ببن وراستيجي دوديا جرين خدي لدسكفتين كردستان دركدبن كو إيرو جلك جرينجا أواجه جبومن و يكتي جلك دمك جلك دريجة جبو يكتي أم وقفاك كارو خباتي دكن وهذي دارم أم يسرجي كيفن أنهندك أم بيجن السر هناك كارو برا قد تشتكي جنبه أم بهفرا كارخو هين باشتر بيشوا سباس جلك سپاس سلما خان
سروکی پاکی رزدار مصطفی özçelik جی برنامه ما تماشا دکه و وقتا برنامه ما تماشا کریه کیفاویاتیه ویجی وک مساجک جوار شاندیه نزانم من دخینه از بخینم کک سراج و چارپل مدیاج بروی برنامه و پیروز دکم از سروکاتیا مجلس اروپایی یا پاکی سرکفتنیج حوالا ما سوال خانه را دخوازم سرکفتنیج حوالین ما سلما خان کک علی کک ممتاز همور ریوبر و اندامین پشکرین پاکی را دخوازم پاک پارتیا فداکارین کردستانیه پاک پیشروژا کردستانیه پاک پارتیا گنج جن و همو پیکاتین کردستانیه پاک پارتیا آزادی خواست دموکرات عدالت خواست نتوین اجتماعیه پاک دبیجه نیرخا دوزا آزادیه و burada evet kelimeleri biraz devam bakın. Bu mesajla derxistin peşiye muya xwant az berdevam bakın. Pak dibêje destkeftiyên li her perçeyê Kurdistanê destkeftiyên hemû Kurdan ê cîhanê ye û divê nabêne parastina pak dibêje dewleta federal ya Başûrê Kurdistanê dewleta hemû Kurdan yê cîhanê ye pak dibêje em hemû Kurdên cîhanê divê piştgiriya hewla yekrêziya Kurdan ji bo îdareyekî hevbeş ya Kurdan yê Rojavayê Kurdistanê bikin pak dibêje li diasporayê bî yekgirtina ke Kurdên hemû perçeyên li doza destkeftina xwedî derkevin pak dibêje kilîda serkeftinê jî ew e ku em li cîhanê dosyên xwe zêde bikin dijminê xwe kêm bikin pak dibêje divê hemû Kurd rêzê li hevû dibigirin demokrasî azadiya navxweyî ya bingehîn avakirina welatekî û dewletekî ye pak dibêje azadî ji bo Kurdistanê azadî li Kurdistanê ye ev jî mesaja serokê giştî li bernama me mêze kiriye û seroka nû ya pakê pîroz dike û serkeftinê ji were dixwaze wek şarpel medya jî me vê mesaja serokê giştîyê pakê Rêzdar Mustafa Özçelik xwend gelek spas dikin Rêzdar serokê giştîyê pakê Mustafa Özçelik em biçin aliyê kek alî cenabê tekane gotinê xwe Îtalyê bêje بله به کورتی از بجم سری دا سپاس بوی مساج سروک گشتی پاک که مصطفی سپاس بوی برنامه کمیته اروپا دو تشته گرینگ از بجم یک از بزرگ کردستان اف چافسوری و ظلم و بمبارانی لسر کردستان باشور و روجاوا کرد دوی واره دا به تایبت بدنگن از فهم ناکم چما حکومت کردستان دنگ ناکه اویاجی جبوی کردات یا تشتکی کماسیه یعنی ام خلبر ترکا شیرین جی بکن و ام بترسن جی فرق نینه یعنی او ظلم و هر دوم بکه دویک ام بندنگ نمینه و دو بر پرسیاری و به حیث کردستانی میشه کردان دویک کرد به دمالا خدا به کردی بپیوه زاروکی وان به کردی مزن ببن لی از مزد کم لأوروپا جی لکردستان جی اویا کماسی که از بزرم سر اکادمیسیان خورتک نهاد ناوا جواکا اوروپا دانه gelekê wan Kurdî nizanin em li ser vêya karibin xebatî lêkolînkî bikin em va xortana çawa bizvirîne ew aliyê Kurda ji bo sibê du sibê waka kek min got bapîrê min kalê min nizam çîkê min jî Kurd bû yan jî pîrika min Kurd bû ev ya gelek giringe em piştgirtiya platforma zimanê Kurdî bikin destpêkî mezin e
demak zaman tune meru wenda evya jmera gelek girine pak la Avrupa ganın ser ve noktaya xebatê bike û proje bide nîşan meru wisa bifikire Kurdê li Avrupa 20 ya 25 ji sedî Kurdîtî bike welatparêzî bifikire wê xebat bimeşin yani seda sed em ewce nakin em çima em nikanin ji welatê xwe xwedî derkevin em welat piştgirtiya gelê xwe bikin ev fikra pakê fikrekî rast e çima rast e liberal e vekirî ye ji bo partiya xwe tenê naxebite ji bo welatê xwe dixebite ev ya jî ji bo Kurda bira bibe rêberî û pîrozbayî em piştgirtiya wan bikin spas gelek spas kekarî ji bo ev dîtin û nerînê tê hêja û em mala te ava be ez biçim aliyê kek mümtaz cenabê te jî kare gotinê xwe taliyê bêje ku tiştê tejbîr kiribe mesaja ku rêzdar serokê giştî pakê ji wer gotibû pîroz kiribe tukane bi çend rêzan dîtinê xwe bêje em kêf xweş Pakê gelek waran da guherandinê mezin anîn siyaseta Bakurê Kurdistanê û gelek destkeftiyê wan hene yek jê jî destkeftiyek wî serokê me giştî Kek Mustafa ye ku me tenê ne pakê ji xwe de serokek hilbijart her wiha ji Bakurê Kurdistanê re jî serokek qazanc kir ku xwedî li hemî hêjayiyên Kurdistanê derdikeve bi bînek fire û bi nêrînek fire dixwaze ku hemû kesên ku bi hestên Kurdistanî bi wan re wan bîne kêleka hevdû bigîne hevdû û bi divî warî de beyan ser beyana dide wekû hûn dizanin Kek Mustafa endezyar e mühendis e me jî got em li Ewropayê jî hevalek mühendis hilbijêrin û wê jî me Sevalxan hilbijart li vir ez behsa di sê xeyalê xwe bikim ku yek jê li Ewropayê bi hezara Kurd hene di hem partiyên siyasî de û hem jî di partiyên sivîl de yê Kurda de ku vana werin ba hevdû ku watê merwara salonekê ku di kongrê wan da bi hezara însan hene û nehdeh kes derkevin ji bo serokatiya wî projeyê xwe bibêjin û wê salonê jî bi dengê xwe ev ê hilbijêrin û ev ê natine hilbijartin jî alîkariya kesê ku hatiye hilbijartin bikin ku Bakurê Kurdistanê ye yani Bakurê Kurdistanê ketiya rewşek hew xas xerab ku bi rastî îdî rewş wisa biye ku dema ji ber ku tiştekî yani bên rê li me gelek ciya teng bûye rêxistin di vê tengbûnê de qels ketine lê li aliyê dinêkayê bi hezara Kurdên ku divê ez welatparêzim welatperwerim hene vane hanê dest bavêjin ev siyaset ev rê ew ya hemû Kurd û Kurdistanî ye ne tenê ev ê ku îro derketine û di partiyekê de kar dikin xwedî li vê ev ê derkevin û niha wisa biye ku îdî Bakurê Kurdistanê em rojava û başûr şîrove dikin em li xwe vegerin em Bakurî li xwe vegerin û em xwedî ev tekoşîna di sed salî ku biye em ew bibin derkevin û pêştetir bibin di vî warî de karekî herî mezin ku em bikir jî mesela ziman e hem li dervayê welat û hem jî li welat em kampanyekî vekin eger tu naxwazî alîkariya asîmilasyona dewletê bibî di zarokê xwe re Kurdî bipeyve mixabin gelek Kurd hene li Bakur
ketine hepsa serê xwe şikandine îşkence dîtine û bevdûra Tirkî dipeyvin zarokê wan bi Tirkî mezin bûne digel ku navê wan bi Kurdî danîne divê yani ew jî meriv ji derekê dest pê bike kek mitazibir banga platforma zimanê Kurdî pir giring e ne wisa belê ya jî piştgiriya ji banga wan ra ew jî piştgiriyek ew bi banga wan ra me û karekî gelek pîroz dikin û divê gere meriv ji wan re bibe alîkar û di li wir de gelek partiyên Kurdan cî girtine ew jî ev karî de em serkevin em mesela hevkarî û em fêkiyên hevkariyê jî hevkariya hêzên siyasî jî bibînin em ê bêtir nêzî hevdû bibin em ê hin gavên di nêkayî jî bavêjin gelek spas kek Sîrac gelek spas hevalên min ên Meclîsa Ewropa ku em bevdûra em hê gelek cara hevdû bibînin û gelek spas temaşevanên Çarpel Medya ku wan nêzî saet û 45 deqe li me guhdarî dikin bi sebir spas rojek xweş bo we hemiye gelek spas ji we beşdaran dikim bi rastî me bernamakî berhemdar û xweş bi hev re derbas kir pakê qongra xwe çêkiribû serokek nû hilbijar hevî seroka xwe ya nû û bi rêvebirên xwe endamên meclîsê bûn mîvanê me em spasiya we dikin partiyekî nûjen partiyekî pêşbîn partiyek ku em bibên deriyê wê ji her kesî re vekiriye we gudarî kir em gelek kêfxweş bûn temaşevanên êja em hatin taliya bernameya xwe me seroka pakê rêzdar Sewal Mert û endamên meclîsê rêzdar Mimtaz Aydin rêzdara hêja Selma Aqar û rêzdar Elî Saltix gudarî kir em spasiya wan dikin ku beşdarî vê bernama me bûn em hatin taliya bernama xwe heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de roj baş roj baş serkeftin spas mala wan Çava.